انور یلماز 41 سالی د سال 2001 ده 20 سال بره لدیاربکر د پیروزباهیک نوروز ده تولی هلمتا پرورده زمان زکماکی دبه و امزایان کم دکه و پاش جیج آلی پولیسان و تی بنچاف کرن د بنچاف ده راستی اشکنجه تی دادگاه اولکاری دولت جی بطوانین بانگشه رخستنا نیاسایی و داخواز پرورده زمان کردی 3 سال 9 ماه سزای گرتیگه لیدبره و دبریار دادگاه ده تی دست نشان کرن کو داخواز پرورده زمان کردی تاوانه. انور یلماز ده زانین کو پاشه ده چارچوبه هواهنگی یاساین یکیتی اوروپا و ترکیه ده یاساین ترکیه دین گوهرتن او سربست بردان. جبوز پرورده زمان کردی جبر کو مسلوغان آویتیه از وکی جوان از 20 ساله بو مویدمه از کتم حبسخانه اوقات ما اتراز کر محکمه جی جمرا گو مبردا از هاتم بردم پشتی سال و نیف و او قرار اک ilave de jî dibêje berê eviya suc bû ana wekî suc nayê qabûl kirin ji ber wî em teber didin. Yani dewlet ji min re neheqî kir. Bila heq sal û nîv ez hepsxaneyê de mam. انور یلماز د سال 2013 ده د شارەداریya bajarê mezina Diyarbekir de dest bi karê wergeriyê dike. Lê di sala 2016 de ji aliyê qeyûm ve ji kartê îxraç kirin. Dema ku birayên hiqûqî dipirse ku çima hatiye îxraç kirin, dadgeh jê re dibêjin 20 sal berê ji ber daxwaza zimanê Kurdî siza li te hatiye birîn. Enwer Yilmaz dibêje, dadgeh jî di nav xwe de dikevin nakokiyê de ku 20 sal berê dadgehê ji wî re gotiye tu bêtawanî û daxwaza perwerdeya zimanê Kurdî êdî netawane. Lê dadgehên niha wê biryarê wek sedema îxraçkirinê nîşan didin. Dewlet 20 sal berê ji bo zimanê Kurdî ceza daye min. Ev ceza hatiye betal kirin. Piştî 20 salê li şaredariya Diyarbekirê ez hatime îxraç kirin. Lê ev 20 sal berê ev ceza ki me girtiye ev dosya ku ketiye li ev dosya nîşan hatiye dayîn bûne hincet. Eviya ne hiqûqiye ne vicdaniye. Em jî em doza xwe em dişopînin heta dawî em ê biçin dawa me dawa zimanê Kurdî ye tu eleqeyê me rêxistin û tiştên din tune dewlet jî gerekî hem ev ziman qabûl bike û kesên ku ji bo ev ziman hatiye mexdûrkirin gerek mexdûrkirina wan jî rast bike yani. انور یلماز ku ji ber daxwaza perwerdeya zimanê Kurdî rastî eşkenceyê hatibû piştî ku ji girtîgehê derdikeve bêhtir giraniyê dide zimanê Kurdî û bi zaraveyê zimanê Kurdî bi zazakî berheman dide û biryar daye ku çîroka xwe bi zazakî binivîse û têkiliya mafê zimanê Kurdî û hiqûqê bide nîşandan. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.